Whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au, usi mai alo whaafonga o tala o le nei fo ia solua. E to atasi na awina atu le poto tinga ina le fale mai o na ua iai no mia le vaila awolo o sala la waitala, e mawhai o na fo iai le COVID. O le Miracle Mineral Solution po le bleach-based solution, o le vaila aule na inu mia le na whaanatina ti atu le fale mai. Ma ua toe whaamanatu mai ai, le tatau o na inu mia o le vaila au. Mai le MedSafe e o ngaonga na afianga, ma e le o iai fo ini wha maoninga a mea e moni e mawhai o na tape ai le virusi. O le Miracle Mineral Solution o le ingoa le o lo maketi e le chlorine dioxide, le e wha o ngā mo le wha papa e ino lava, wha apele tinei o siama. Wha aliai le MedSafe o le inu mi o nei vai e tutu sa lava ma le inu mi o le bleach, po le vai la au le wha papa e ai tā ngā mea. Ua toe la pata e mai ai ma le MedSafe e ono a fi ai lo soifua. Ma a whai ai ua e inu mia muli ai whaalongoina nisi aunga ua tatau nei ona vave va ai se fō mai. Talo mai ona saule COVID e le na o le Miracle Mineral Solution ua whaataita e le toa tele ua o lava fo i vai anufe mo solo whanua. E fe so ta ile maliu ma le vai la au le Pfizer le e whaonga ai nei tui pui o le COVID a New Zealand. O le whaamauninga lea mai le soifua malolo ina na po. I le mai atoe ilo ai e le fono whaatonu o le maliu o le tangata lona tolu na reportia mai le tausanga tālu ai. Mai le fono whaatonu, na mua ilo ina i le Center for Adverse Reactions Monitoring le reporti o le ua maliu i le masino te sema. Ma i lea taimi, e le i lava whaamtalanga i sanga whaamautino ai o le vaila au wa mafu ai. Na toe whailoa i le masina tālu ai, mafu ai whaamtalanga na toe maua muli ane. Ua ilo ai o le myocarditis po le haafiang o le fatu mai le tui. O vai aso ai ele i maliu na whai ailo na ulua i tui o le Pfizer. Ma iso enga na ono fesoa soani lea i le haafio o le fatu. I le reporti na tu ina mai ana po, whailo mai ai le fono whaatonu. O le tangata lona tolu leo ni usila wa va ai o le maliu e fesota ai male tui o le Pfizer. Ua tatau i tangata o le solo te te o le o whaamautu i Mirima Peninsula o na o i a inga. Talu mai ona o ese mai nisi au solo te e sai le mauta o le Parlemene Wellingtone. O le alava ile i o umai ainga, ai o mai whaatutufa le ie manonofo i Mahanga Bay. O yeile popolengo se tasio Councillor Wellingtone, Terry O'Neill, i lea a fio lea no fuanga e maise o a whaanatura, o lo o iai ona o leo lo o whaonga i lato neile matawhanga, whaapele vao e a ngai i ai whaonga. O ni whale le ta uatu lou, ai maise o le tele o le ota la fuai. Reportia le councillor, be tusa malito a se lau i lato o lo o api ai. Ma ele ngata le councillor a o le fio fo i o ai ngolo ono nofo i lea pitonu. Pei ta el whainga tā tele o le mata upule nei, o na o le whanua e leo i lalo le pūlenga le City Council o Wellingtone, ma ele o mawhai e o na whaia se ngā i o inga le council. Tu mai fo ele niwa, lea e pūlea lea whanua, e fōlinga mai ele o toe whaia ni a lātou so e so e ngai Mahanga Bay, ma ele o iei a fianga o a lātou ngā luenga, o na o le iai o le ausolo te te. Ai mai leo, e le i ai se whaiti o ngā lua ia wa whaaulu atu whaasanga i le au te te nei i Mahanga Bay. Ua alo i lunga le foi numero tangata kiwi whaia lātou wili whaapea fōa i whaalaputopotonga o tā ua charities. Whaamawina i le taimi o le whaamai, le alo i lunga o tangata ua mawhauwhau i o lātou soifua, o maliu, ai maise fōa i tupe, le ana alo i lunga i le lua pasene, mai le tausanga i lua afe lua se fulu. I whaamamonga nei i lunga lai titi atu lavo le afa o tangata ni usila, ua iaia lātou wili, tūsalea ma le 5.5 pasene. Tu mai tangata ua mawhauwhau e whaia fōa i tupe, ua whaaupopo le 8.3 afe, o se whaasilinga i 2 pasene. O tupulanga talavou le fōlinga mai e silia ma le afa ua filifili e whai mea alofa. I nei so engo whaali ai le Perpetual Guardians Patrick Campbell e iailo lātou talitonunga ua avea le sau le whaamai ma awala ua tele ina toe mana tunatu ai le toa tele ai maise o le fia fōai. Ma tala whaaiu, o le so lea ua sa waila pata inga e tā pena mo le whao fili. O le whale nei na lolo vaia momotu sia ile ele tise i vaengo New Caledonia. Le e whaapetau nu umai le taeo nei, ma e mā tele i vaengo Gisborne ma Hawke's Bay. Mo au kilani whaasolo atu le tui mātū. O le pō ana nei whaasolo atu a tae au. Ma olo o mamafa whautuanga mo tangata au kilani a lava ta pena ina ne i motu sia le ele tise. O lo o whautua ina fo i tangata uma i a lava ta pena i le vaitau mafa ma mauti no lo o saunga le mufa fo mauta malawa mai savili malolosi. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.